natala kita itan belum imat snobri. Anjalo terus snobri karai. Ke ndai natala yoi kumalo. Mano om yoi. Hangi ako usting ko susi kita lagu pun. Nata mereka tak minta disaksikan pun kalau apa angin ay. Ni ayan lo. Ya pi kipai pa. Jom ka konstitusi kumsting. Ya pi kipai pa no kerjaan jom ka parti ke jomi. Kaburom galit nukong syapi. Nei hado. Kaburom galit nukong syapi. Gimana ia dikasih mentah hantam donan suai meli don CNBC ngamasno berombak ka umsning konstituensi kanang keladur susu bak hantam ada pilak ban penjok mentah kekenci yang ikomat kakentei kandidat Kabriu kepada Syakri Rusnen Ngangis head Baka Jim Gelap Kanang tuj Hari kata sesi jopi barakori Kebentah kebangan kuat dan keren hari kuat kolong syapang jong ka diskusi ka election diskusi Tehrai sabangan poi satangan pensyai susu. Hakwedei bahatuk mentarang pun kibriu kiberang snow adati ni kapati NPP. Nomor hana baka NPP kabut BJP. Hana BJP kabut NPP. Kibabit ada kan hindi ko bahai hindi. Nabi ko nang hindi kan Ani neki keren pergi kaji sungai di susu jemur ke basco ani mandai sisa. Imanu presto to poi sete ani keren hindi kong asim. Mulai sosi kopi sutu ko nek ndeu. Nganya tuyo. Ni hawaja katra hadin manilaya ila simpi besoka. Nganya tu ibitang kawai ke nomrin galung. Bakata kanongrim kalau ba ngikwa ban syakri hok ya kecil bak nadu katu kapor nama nadu ajar kasa ke kongres kala renno at kabdon su kapor hante Port Delhi kawan ka NDA government habawan ke NDA government ngiri ya railang nakalian jok kejelak hapok kejelang jok kapati NPP National President Jumi Kodra sama gele railang bangiru ngimasi banja alan balong patnar mendai balong bahai bin tamban patnar halong patnar keting kasih halong esukul Yalong parolok, haba ong yalong parolok kabut kuno. Sim kini di subjek pedeng di jomi, dibangi rak hapi, slow hasi, ban pendet lem, ban warna siapa kejelami kaya. Dari kata daw waktu ki project ki paper hak kejelami kaya. Dekata kabangi ngiyalong parlo but ka BJP led government parat nanta tundang kan kono nare presiden ki kisen jona kide kilo kit katalang sayo disuruh ora bila konudur boga du prostun lek lain du lek lain no ane ang kata Pikir balenya di onta, magbapun makin uyalamnya. Hapok ka rika, kata hapok ka rikasi jantia jomi, ten kilang berne, nama si pernah dagti. Ten kilang berne, ten ki slip wat hayi manero.
Kiram bernet. Balai lam bernet nama Kipslo tu. Ya agreement juga parti NPP bat ka MDA government hari. Dengan apa bisa kita yang ni? Ya di kelong pas bersama kita memang kita benda so bahasa kita. Dak bahasa kita mau ni. Midon ka agreement bat ka MDA government tam nak ka bentak ka roy kapal. Tang nak kebentar ki projek ki baper ki bang ni ki paik bak jom ke jelah ni don ka pihak pendudur bang mentara kebet pernah ibu monogrim hantai hapok ni sulo kaplan jogi kolom bagi penkelano ni rakno nama kaul silong kalak kami apa kat bayar keren jadi kami akan sorok kampung belum sup bayar keren. Ni keserkahan dia ramai. Bamenta kegerti. Ngin riak no ya kasret nanti nakarin. In kau syate sabat tumai. Syate semua dia. Nilabu mau ngomongin instan no atat yang ada projek. Bahkan ke projek aku sia aja asfaklur. Ngatarai kiwe di parti geladak sarposden ngam tarai di pos deal bat bergerak dia bergerak kim ju pos deal di hotel hantai hapo Shillong habis bajar bat Hazel Road manu kinong krei hantai gam ngana perkat kinong krei pun kibenabar tipma 90% Ila ki kun sabna jomna jompi kia